pualang li ke dak wushu association long mata ke thana bang lo la si itum pini lang li pen sabso ki than bon na si ni li thethani nar ju po nang li la si la so wushu association li ben tu ben si ke cheng pangpu la so wushu association ke cheng ke 2011 hosi ke cheng 2011 pen la pu bang bom lo student umta develop bom lo ini bom lo Charlie bom lo non langsung deng anang le lo andi la ajak la senior student tum dadu la tum mang national le lo national ke all assam medalist national medalist ta long bang dolo si non bang ke kudak tarlang sulong si la sidak ke pathik lo chalo mesen lo masih nang li ke matha bang ke anso se kang tui pon lang pu si matha lo ma mate kang tui pon lang la smart hon tanon la ku bang aki non aki mi sai de lang hai se anso se ko develop bi smart hon la acha smart ne ke ki jui se ning hang mana ti por la si lang hau smart han si ko motivate phan ke ban la si dulu acha student tum ning hang tum dulu non da kado we total game ko ane student ke ini ke 20 plus do di acha tum ke bang dulu ke yang le dulu la acha tum exam tu jelang tho la son tum na pen ka Charlie bang daily lo ma mate daily di le Sunday an chalo Sunday apor bang kon ne apor bang ke ni tum ke 3:30 lom si 3:30 ke start 5:30 अब में के morning चेंज देते ती दो हर पेन है दी la pen la holiday la son ta pima mate holiday do di समापन ini tuition do ini do bolte holiday pi de insyaallah sana lemai exam ta be malas sih smart ini la pen inu da phan jong si ke pat thegi putang le ko an arni nangi inu phan ke pat thegi ke minimum ke 1.5 year by nahi 1.5 year di 1 year bani kan mala student apa ni aling lo la aling lo la confident kan mah coba mesen lo nang li kopi kemang do sinang li la pu usun atu nang li important mate nang li sports ta me kapre football do cricket do mate kapre do la sta me nang li pipo si nang li ninga mathala usun atu nang li son RDP pon rong lo lalu isi bang itu dai bang ke aprang nili ke football si bisi patu hai football patu penana ningkan pen patu ni 2009 nomben si patu lo football ke mat patu bom lo mani 2010 lo mani le dono football ta penan patu dono national san la Manchester United po penila san lo smartum ke patu do mate so patu dono lo dil hilo amat la pen bang bom patu bom lo amat isi first ke karati pudo hosot karati pudo lo amat karati mane isi na than bom yelo amane ke isi self defense me o loson yelo he amai ke iningrum chat yelo ke video tame theklong bom yelo ni ba amane ke tapen iningrum ponchar mat koson tong nei matha thek delan tama pu ludun chok yelo he ma practice ma puta nindok khag yelo pas ke cheng karati pen hai amar ki karati na bang ke ciri plot pu kali hai masar mane sartumang pu usunat ta ini bori pona pele hai sartumang usunat pu lucho pele nita usunat si ko Jepang tang pon thurong lo churo lo nang li la puson li tumpan klar dak pen pachini pot non ni hijusina arju kontula sa nang li lang ni tum la dak la so wushu association nang mane admission la pen son se dak facilities ko PPC ki pima nang tum product pen sini pun ithate la wushu ke la lo pene admission bang ke 500 cn bom 500 with t-shirt long pun po t-shirt de la pen monthly fees bang ke 100 rupees lasan se currency then every Saturday lasan refreshment pipon hai lalu la pen jong se dak admission wang lo pulutang te PP documents si jawanang ji documents ke non ko ve thang tanan ne birth certificate with passport photo ini photo ini di
la passport foto ini cewanang po la pen puisa pharu po cewana te admission yang long po oke asi kadok vela ni di channel kelang ara tum nong tum yong si ladak wushu association nong tum admission na phan wang jib lo tang de lain lo pu sar pen non than chi tang elo tangka pharu po cewanang po la pen birth certificate isi la pen passport foto hini bisa nano tang nong tum dak so association nong tum admission endun long po la pen nong tum chari dun long po churu lo sar nang li ini ni tum long son apor ke mena sipi dun apor apor dure o ang bong stame nang li apor na sipi pon li akero paper pig la sinon ke wang ji ani la bule tum jingki than bom nang chera pon bom na churu lo